Nkgono Julia Mphahlele o dilemo di 92 mme ke mooki ya seng a beile meja fatshe. O sebeditse dilemo tse 50 e le mmelehisi. O ipiletsa ho batho ba hodileng ho nkela hlohong mehato ya boingodiso. O re ho entwa ke mokgwa o potlakileng wa ho fokotsa tshwaetso. Re lenda e ke beo bongwa ba ba tshireletsegileng. Ka re ga ke sa itshireletsa ke tlo itshola. Ebile ke tlo fetetsa le bana ba ka gape le setšhaba se ke dulang le sona. Ba bangata ba dumela hore ente e tlo pholosa bophelo ba bona. Wa ke thabile a registerile mohlomong re tšee gore se re o aparetse lefase ka moka o tla fola le bana ba modimo ba kgona go ithina mo lefaseng tšhaba sa modimo sa kgona go kry-a khutso. Tonakgolo ya Limpopo Stan Mathabata e re mmuso o tlo bebofatsa mehato ya boingodiso. It is critical that we must assist all our elderly people to ensure that they all register for this vaccine. Because if you don't register, you'll not be able to get the vaccine. Boingodiso bona bo tshwaya ho thakgolwa ha mokgahlelo wa bobedi wa moento.